Ćao kolege! Znamo da bi veliki broj ljudi voleo da se prijavi na program i da ode u Ameriku da doživi to neponovljivo iskustvo. Ali, nažalost, nije dovoljna sama činjenica da ste student. Najprostije objašnjeno, što je neko bolji i uspešniji student po akademskim kriterijumima, to su mu veće šanse za dobijanje vize. Idealan studentski status je sledeći. Prvi put upisana tekuća godina studija, dakle ne sme biti obnovljena godina. Idealno je ako je neko student druge, treće ili četvrte godine. Brucoši su u dobroj poziciji dok god daju većinu ispita iz prvog semestra u januarskom, februarskom i aprilskom roku. Zatim, većina ispita iz prethodnih godina treba da bude položena. Dovoljno je poznavanje jezika na nekom osnovnom nivou, a takođe je bitno da ne postoji pauza između srednje škole i fakulteta. Dakle, svako ko nema ovakvu situaciju na faksu, pa je recimo obnavljao neko od prethodnih godina, a sada je redovno upisao, ili ima dosta prenetih ispita, ili je pak pravio pauzu između srednje škole i fakulteta, spada u rizičniju grupu za dobijanje vize. Naravno, mi stojimo na raspolaganju za sve vrste konsultacija i uvek ćemo nakon vašeg dolaska ili poziva detaljno sagledati vašu situaciju i reći vam koje su realne šanse za vizu i da li treba da se prijavite na program ili ne.